nakuravye kuwe ntasido tuvugisha ukuri muri filime ariko abari bya filime urazi ko je mu buzima atakubwira ko je nakinye byari muri filime ubuzima bwanje kuva vuga ntagira ngo nje mu bitaro ntabwo nta n'uguri no wari pimishije serumu je warugira wantera ku mana wari pimishije wari twavuze ibintu byo kwipimisha twone urirukanze sinigera nipimisha mu buzima ni kubazi ko nume uyu mungu moya umuntu apima sida nuko aba afite icyo yagiriza sivyo jewe mu buzima bwanje kuva mvuka mama yamvyaye mama ndazikwikorana ikiganiro mugabo n'ukuri ko Imana wihangana sivyo mama wewe wamvyaye n'ukuri ko Imana ndaja gupima sida kuva mvuka ni kubera yuko nzi yuko atacu niyagiriza uriyagiriza Rwanda n'u Burundi ni ahantu hari abakobwa beza barenze muri Afrika nyine abachopi baba barenze mu maso mugabo kwitaye nyine wallahi je vous jure abanyarwanda n'abarundi mani raba uyu icyuki rabu urumva turabakunda abanyarwanda turabakunda abarundi mugabo nako kudusura mu Rwanda duce turabatekera ibintu biryoshye twahereza amata umugabo nukuri Yesu abahezagire cyane yadeza amata y'inyambo. Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. C'est ALVIN SMITH comme d'habitude. Et vous savez bien que sans une ikiganiro chaque mercredi quoi. Titre MAGICSHOW avec ALVIN SMITH. Aujourd'hui, je suis avec mes potes rwandaises. Bon, je sais pas comment dire, hein, mais ça se voit quand même. Biragaragara nyine ko ari abana beza turi kumwe, sivyo? En tout cas, non, ngurumva ngo ndikumwe n'abakobwa beza, ngurumva mani biragaragara ko ndikumwe n'abakobwa beza. Sasa rero n'umunsi twaje ngaha muri micro za MAGICSHOW TV. En fait, igituma ndiko ndavuga uko ni kubera tugiye gukina movie. Kankura amarori. Tugiye gukina movie. Birahindutse. Ya, ibintu birahindutse. Tugiye gukina movie iryoshe cyane. Nayikinanye n'uyu yitwa Nyambo. Ahe. En fait, ni amamesega en fait. Ni movie amarira. Movie amarira. Nari ngoga tugende twarushe. Wait. Babwiye ko turushe. Ndi umva gende emotional. Osije. Urumva. En fait muratabura yuko ari giye umuntu kiri kintu ukanaga feeling amani ko musi ari cyo. I got it. Okay, wait, no, banzurire. So guys, tumaze gushutinga movie twakinnye iri emotional. Abantu bose muri hano mubona hano twese ko turi hano twayikinnyemo. Kandi twese twarize. Twese twarize. Jo mutwamwe. Yaravuze ko azomoga shaka. Gute wabakushana nawo umusirikare kwa Murizi. Okay, ndumugabo. Uvuga ngo amaso si umugabo atemba ajya mu nda mugabo ari giye atera sota agatemba ajya. Okay, c'est bon. Karakano gaciyemo nyine kubera none iyi ball tuje kwikora mu mwanya ne tuje gukora iyo siti ya nyuma kandi ya ball ibabaje cyane. Niyo mpamvu nyine mfise mode nk'umuntu ababaye tu mugabo mais c'est bien quand même. Bon aba turi kumwe rero ndishimye n'abagenzi banje nyine kishobora gusigura nuko ari igihe umuntu mushobora guhura nagi baryambere mu huye mukagira ubugenzi mani kuburyo uba wimva yuko mugira nyine wowe wimva yuko umaze nk'imyaka muzinanye. Yes, thank you so much. Thank you so much Nana. Thank you so much Perry. Shino musi wahindutse.
umungu nimba bo muramuzi ariko no munsi yarize nibiki nyine urumva ni kweri iyi boro tuyikoze after gukora ibintu birenze man ariko rega mu mpezi kakamushwara gumya yihanaguza kari hehe siwe wihanagure ravaje guys ino film niko ndabashishikaje kuzoyiraba kubera yuko irababaje mari muri irababaje umva rafashe yaritse kandi umuntu mubi yararimwo jewe singeze ndaje nishimishije en fait muri film twakinye uyu yampoze mani yavuze nuko kwa SIDA ukakaja majezo kalala zona kamera nakuravye kuwe nta SIDA tuvugisha ukuri muri filime ariko no abari bya filime urazi ko je mu buzima atakubwira ko je nakinye bya muri filime ubuzima bwanje kuva vuga ntagira ngo nje mu bitaro ntabwo nta n'uguri no waripimishije serumu je warubwira bantera ku mana waripimishije wari twavuze ibintu byo kwipimisha twone urirukanze sinigera nipimisha mu buzima ni kubazi ko numwe uyu mungu moya ore warayivuga uri warayivuganye umuntu apima SIDA nuko aba afite icyo yagiriza sivyo jewe mu buzima bwanje kuva mvuka mama yambyaye mama ndazikora n'ikiganiro mugabo n'ukuri kw'Imana wihangana sivyo mama wewe wambyaye n'ukuri kw'Imana ndaje gupima SIDA kuva mvuka ni kubera yuko nzi yuko atacu niyagiriza uriyagiriza tugenda kumufanya peri cyangwa mwayoya tugenda abantu abarundi kumvikana byagorana erega peri uko murahara burimo murayogera umva ndababwiye peri aranyanka wallahi n'ukuri kw'Imana muzobera no muri filime yaguma abwira umugore wanje uyu yari umugore wanje yaguma amubwira ngo urumva ngo kakajama kagwe na SIDA ngo nitwahura nzo nakagonga ibaze man ariko arajya ni ratio yanje jewe nasumye ariko arajya n'ibyo byanje mama akanampoda bani fine mureke kurangiza filime nagira sohoka murimo murayivuga hano mugatuma munayirangiza so guys murazatuma maze gukina filime yenda natashe n'undi mwanyishuye ndatashe hakusa abarundi mwabaye mu sura tareka mbabwire hano iyi mpamvu twakinnye filime no kugira ngo dushyire hamwe uburyo bw'abanyarwanda n'abarundi tubereke ko turamutse dushyize ikintu tugashyira hamwe imbaraga hamwe twakora ikintu kiri big kandi nyine turi Afrika twese dushyize hamwe apana kuvuga ngo abanyarwanda ngo bakine ukwabo n'abarundi dushyize hamwe twese ibihugu twakora ibintu byiza cyane ibihugu bivuga ururimi rumwe nubwo bimwe byihuta ibindi bikarandaza sibyo kandi byegeranye rero kuva mu Rwanda uje i Burundi kwakorera ugakorana n'abarundi bon uvuye hano ukaja gukorana n'abanyarwanda fresheri kandi ibyo bintu kabisa byo byara umusaruro mwinshi cyane bon voilà c'est ça kandi twebwe turi intambwe ya mbere turabibashishikariza uyu nana n'umunyarwandakazi Miss Nyambo n'umunyarwandakazi ni ikintu cyiza cyane genda umurundikazi abenshi baranzi nubwo nkinira mu Rwanda. Bon, en fait, voilà, c'est ça. Donc, merci beaucoup d'abord, Nyambo. Uyu ni actrice wo mu Rwanda akomeye cyane. Ndazi benshi cyane mwebwe mu abarundi muramuzi. Abatamuzi nabo muje muri YouTube murabe Nyambo. Miss Nyambo, voilà, c'est ça. Moi, c'est Miss Nyambo kuri YouTube muraza kubona ibikorwa vyiwe. En fait, akina rôle asanzwe a maîtriser cyane mane yo nakwica abantu. Nkaziga zaba je sais pas comment dire ari umusista kera wo muri Tanzania yakunda kurira cyane nyine bari bamaze no kumutazira hariyo Oprah hariyo ntantuzenya ndi umusista araho yakunda umva scene ziwe zose why no vamwe ngo nshaka kurira kugorana iyo ntamusomeye acatangura kwiriza numva bisikira muri cyo urumva no yitwa Mama Mateso sinzi ko mumuzi mama yo mu Rwanda y'igiswahili kira muramuzi yitwa Mama Mateso nyine n'umuntu tuba tuzi nyine akina ama nuze yo kurira sivyo rero na Nyambo c'était je vous jure c'était le cas en fait elle est comme elle de tout je vous jure ibaze umuntu ushaka muri kumurakinana ukanarira wallahi mani je sinzandira jewe ikintu gituma ndira ni mama wanje yagwaye gusa nyene umugore wanje arabizi je muzi wasinigira ndira je mama wanje yinumvise ko ari akagwaye jewe nta undi muntu nukuri kw'Imana kw'isi ashobora kundiza jewe
sauf ma mère ma maman nyambo nawe iyo mukubise ntabwo arira ariko Urumva. imbere ya kamera nyine urumva ararira mugabo no munsi ntarize mani kubera uyu kubera ari kandi kuvuga byinshi yitwa Miss Nyambo kuri YouTube nze kumuraba yitwa Nana bose barakinana n'abanyarwandakazi ubu n'umundi kazi mugabo asanzwe aba mu Rwanda yitwa Peri umugabo n'umundi kazi mugabo asanzwe akinira mu Rwanda aussi ni actrice akomeye nukuri kw'Imana ba Gino nyine baraje je ndavuga ati nkuko turi inshuti ibihugu bibiri kurumva turi n'abanyarwanda turi inshuti wallahi na nyine ibaze abantu dushobora kuvuga ikirimi kimwe tugatahurana ushaka kuvyibaza tutarize kuvuga icongereza cyangwa ifaransa nyine kubera wumva twarize yuko abantu kugira dukolabore ku isi so tugiye kuvuga icongereza kugira twumvikane cyangwa ifaransa cyangwa Swahili mugabo twese abuye akavuga ikinyarwanda je nkavuga ikirundi tukumvikana numva yuko kandi mu buryo ko kera ibihugu bibiri byitwa Rwanda Urudi byitwa gute ni Urudi Rwanda Urundi donc c'est que nous étions comme mais pas nous étions on est de la même famille kuko uravye muri Afrika je vous jure devant Dieu à part y'aba Ethiopie mu Rwanda no mu Burundi hano hambere ari abakobwa beza ivyo birazwi muri Afrika à part ya Ethiopie je vous jure devant Dieu ni ukuri kw'Imana u Rwanda n'u Burundi ni hano hari abakobwa beza barenze muri Afrika nyine abaethiopie baba barenze mu maso mugabo kwitaye nyine wallahi je vous jure abanyarwanda n'abarundi mani raba uyu icyuki raba urumva ibyo tube tubiretse data twaje hano kugira ngo tubashishikarize kugenda mu gutegereza iriya movie kandi I swear to God ndabizi neza ko muzayikunda cyane cyane mukanadusaba ahubwo ko twaza ba part 2 cyangwa se twongera tukagaruka tugakina so twige gushyira hamwe kugira ngo tubone ubuhanga bw'igihugu kimwe n'ubuhanga bw'ikindi gihugu dushyize hamwe ko tubona ibintu bya danje mwakoze cyane ngenda bakundaga abarundi no kuri kw'Imana ndabakunda kandi nyamuri njya muri nanjye ntabwo nagenda ntavuze nzangiye kuvuga ibyo ugiye together we can dushyize hamwe tuzagera kuri byinshi kandi byiza turabakunda abanyarwanda turabakunda abarundi mugabo muzadusure kudusura mu Rwanda duce turabatekera ibintu biryoshye twahereza amata umugabo nukuri Yesu abahezagire cyane yadeza amata y'inyambo hama nanje rero hari ikintu kimwe batigeze bavuga uyu mukobwa yitwa Nana akira muri Kiramani Empire ntabwo bigeze ibyo bintu babibabwira ngende mu murabe ibikorwa byiwe yakoze nawe umukinnyi wa film ukomeye cyane mu Rwanda nanje ni Kapering na muri Kiramani Empire nanje badufollow kuri Instagram kuri Instagram mu following ariko kuri Instagram utagute Miss Nyambo Instagram nitwa Nyambo Jessica nitwa Peri hari indi mibare yindi ko niba ari 92 niba ari de toute façon ndazi banditse Peri umva manditse Peri mureba hisura yaje nanjye nitwa umurerwa Nana kuri Instagram agafollow kanyu karagenewe turi mu kiganiro sindaheza kandi kiganiro ni cyanjye ni kimwe bon on verra rero sasa en fait c'était juste pour vous informer que on est en train de faire quelque chose comme une collaboration entre deux pays, Rwanda, Burundi. Nkuko mubizi jewe sanzwe nkurira hariya cyane mfite indirimbo n'abantu hariya twamaze gukorana zitandukanye. Nyambo c'était la première fois aje mu Burundi, Nana c'était la première fois aussi. Nous a appelé wewe nuyino urumva uraza kagenda. Donc urumva rero navuze ati kuko urumva tumaze gukuniye mu movie muganda avuga ati iyi MAGICSHOW TV isanzwe ikora n'abantu benshi cyane rero byo byiza yuko Nyambo ashobora gupasa kuko Nyambo afisa followers benshi afisa abafana benshi cyane mu Rwanda n'unga mu Burundi mugabo rero muri abafana benshi afise bisigura yuko adakeneye abandi
sivyo binyongera ko iyi TV irabona n'abantu benshi cyane hari igihe usanga muri abo benshi usanga nka 20% iramuzi Nyambo cyangwa iramuzi Nana cyangwa iramuzi Peri mubo basanga abo 80% ntabwo babazi sivyo iyo rero tubakishije ngaha kuri TV yacu birabafasha kugira abantu bamenye abatabazi kira abatabazi bakabamenya bakajya no kubafollowinga donc sasa rero twakoze ikintu gikomeye cyane après icyo kintu gikomeye cyane nashase nyine no kuba representer aussi yuko ari abactrice bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda antuka no kuri kwimana je niba ndiko ndabesha muje kubona ukuri kwimana kandi no kuri kwimana murabizi ko ndamutse ndahiruko bisigaye ko mba ndi seri nyine vyani vya comedy ndazi ko mu munsi murazi ko nyine mvuga amajambo menshi sivyo mvuga muri izo mubona yuko mvuga no kuri kwimana gatatu mba ndi serious aba bakobwa bararenze wallahi ikamvugira simucara ukiye mu bitabure neza no I'm serious no kuri kwimana ibaye kuri kwimana ya kale bararenze sivyo mwemera yuko barenze muje kuba following nkuko nabivuze kandi mwemera yuko barenze muraza kubona mu bitwa kinanyi sivyo donc nabazanye ngaho mani nabacuti n'ukuri kw'Imana nyine hari igihe umuntu muhura akanakurutira umuryango murabitabura cyane nyine akakumarira ikintu gikomeye kuruta n'umuntu w'umuryango mani ukanavuga uyu muntu nyine ukamwumvamo kumvura namwirekuye ko ukumva nuko muhuye ukamuganiza ibintu byose umva ushaka voilà ese nivyo amabanga rero umuntu bibwira ukayomubwira kauka n'amabanga nyine urumva ukumva yuko wari wananacerewe mani kuba umugenzi nawe nyine ukavuga eske mana yudaduhuza n'abamomvye wallahi je vous jure moi je suis fier jewe naje ngaho gukina ngaha umugore wanje arabizi yuko nakinanye nawe arabizi ko nakinanye nawe arabizi ko nakinanye nawe nyine mani agomba kubimenya yego nyine cyase kuvuga nyine a quel point ndinda no kugira umugore wanje umbangiye kuyana nuko mani ibara abantu nyine n'umusazo wabona canke ndaramubwira aka ndazi ndamuzi ndazi mu yagiye no kuri Instagram kuraba wewe nyine bashase kubivuga nyine kuya ibari kiri ku mutima mana bavuze uyu muntu ibaru umuntu areze urumva aha so Alvin iyi filime bayitegereze ryari ryari umunsi uvuga nanjye ndayirindire nawe urayitegereje ryari kuko turayishaka kuyireba dufite amatsiko menshi abo tubibwiye bagiye guhita bagira amatsiko menshi dutegereze umunsi wo kuwa kangahe kugira ngo tubone iyo filime bon film twakinye moi je pense que je vais essayer de kuisohora dans une semaine mugabo après avoir kuja hanze ndazi muzobona makava ko sishobora kuisohora hanze ko ari ikindi gikorwa ubona yuko utoshobora gusohora utabanje kugira abantu kuba prevena kubabwira ko ariko kiraza sivyo cyende yasa yuko iyi ball ava yuko isohoka muzobona makava ndazizo kwandika na date yigezo isohorerako kugira ngo bibe professionnel kuko sishobora kwisohora kuri ne bisanzwe comme si ikintu muzofite mu project yanje nyine gisohore no muzatezwa kubona makava nka zine nimuri buri nice sora nkaga trailer mubone uyu ingere kabwe ko ngwaye na SIDA mani wazona ngonga mubone uyu kababazi yofo nyine hari amajambo nyine umuntu avuga urayivuza karabaye oya nyine kuko kunini bavuze ukegagabuka ukimishasi nyine yafatsinga cyangwa umuntu tuvuga yuko yafatse kugwara reka tubinde mbivuge muri uru rurimi ntasidugwaye oya urayigwa gezayo mutakubisobanura bamutangiye se urayigwaye umusista no nyine arameze nyine arameze no kuri ntuze nyine urumva ko akuntu tuvuga nyine umuntu kwafatse kugwara yafatse kugwara uyu nawe inshuti nziza reka inshuti yawe mvuga iyi filime rero ndashaka kuyibona kubera yuko tusezere bye donc c'était ça nitwashase kuvuga amajambo menshi nitwashase kuwabwira
twabwira ibintu twakoze no kubabwira abari bo ni muzavamo wabona filime yasohotse mubwire mu nabandi twabwira before kuburyo ikiganiro cyasohoka before ijya video yacu ijya filime yacu muce mujya kuba followinga muce mujya no kuraba ama movie bakora muce mujya kuraba ama movie bakora kugira ngo ikintu kizasohoke mukizi. Donc merci beaucoup ndazi ko ataminota myinshi tumaze ngabo twashase kuza ngaha muri micro ya Magic Channel TV babwira iki kintu no kuri sibise no jamu. Merci beaucoup. Murakoze. Baso uyu no muco. Merci beaucoup Nana. Merci beaucoup Pearl. Merci beaucoup Nana. Merci beaucoup kwa mwa dufashije. Bye cyane. Ndashaka gusigara jenyine. Nakora kwirukana. Ashagera muri. Mureke ngene irirane. Oya ntabwo tubikeneye. Voilà, c'est ça. Non, sérieusement, bamfashije cyane kandi abactrice bakomeye cyane baranabizi. Ndazi ijya boro ijya filime twakinye ni yasohoka niyo muza kuyibona yuko barenze. Iraryoshye cyane. Umukobwa yari yicaye nganyambo muraza muje kumufollowinga ama movie akora ama movie ababaje cyane aranarira facilement nyine ibintu bisanzwe akarira muje kumufollowinga murabinakora muraza kwishima cyane. En fait jewe ni mugenzi wanje nibyo kuntu ushaka muri abagenzi n'umuntu nyine ukayifata easy utazi talent yo nyine ukabuzi nyine uyu muntu afise talent yo gukina movie ngo turamubona face to face ingera kintu nyambo ngiye kuri mu viziyo wo mukunda cyane bituma ndayivuze meze uko nuko nje twakina nje namubonye ngina kintu uyu nana yari ngaha nje namubonye ngina kintu uyu pere yari ngaha nje namubonye ngina kintu nje nababonye. Mwebwe mushobora kuvuga Alvin we afite ama emotion menshi uko mugani kubera yuko arya umuntu kine kintu nyine mukaba muri ko murakina nyine ni imikino mugabo kikagukora ku buryo kuzanira ama emotion ivanye nawo muri ko murakinana kumva yuko kikukuze ku mutima. C'est pour ça en fait iyi interview twayikoze après duheje gukina nahise zifite ama emotion y'ibintu nteje gukina. Muzayikunda. Thank you so much. Ndabizi ko menye ko nzanga ndiko ndasara iki mugabo mu difficile no munsi si wo gusara bivanye n'ivyo mvuyemo. Respect. Wow cyane nico no. Merci.